jotono ani channel lamsago job notification phaimani katal bono online form fill up bahige khainai bohairo kisa nai nailene sigang pilao ang job notification roi rojak video bono nirok che khaigi nai mane video ni description of link mane Tpsc ni inspector mone post ni bomongke election inspector group C non gazetted boni sokpai mani boni last date ke 28 July nirok asani bisingo apply khairoi namanai ge bono nirok bai ke apply khainai bohairok no kisa naigi nailene ge nirok video no soya kare nailai tongdi ke kisa confuse rok ngui tongla hangke nirok maige tei be businai ge nirok ano jephro form fill up khainai la ha college ni tei registration khaijanai rok scholarship rok bohairok ni bagaibo video nangai tong hangke comment khaige salai de haike WhatsApp group ni rok join khaige naw hangke belai ke sanai tani hamale nirok kisa confuse rok la hangke ano sahogoi yangpe video rok sanai rok hangke nirok ni kisa help nai inge nirok bazaro thangai khaila hangke rang rok haine 150 taka rok to najangnai charge 150-200 najangnai bohai haine bage nijeni mobile bani nirok khaimanai rang roga nangyake ge video no jephro no follow khaige tonglai de video bai jephro ani channel bai karangai tonglai de hake tini rok job notification rok bohai rok magani engla hake aro video ni omo yang teine mamagai notification rok mawai tonglai ge ni rok ani channel bai jephro karangai tonglai de katal kongke subscribe khaige tonglai de hake je job notification rok sokai from ge ni rok jephro no siwi tonglai ge ni oni friends ono share khalai de inge faidi tabok sengai nalaisna Tpsc ni bahige form fill up khainai nirok sakang pila Tpsc ni go ge registration wise ma khainai wise khaimani pore bobaine nang job notification so phaila hangge yang tei login khaige apply kha khaimanai tei waini waitha registration khaigani nangya Tpsc ni tei ke inge sakang pila nirok registration khaigani inge wise ba khaijia ko inge sakang registration ma khainai registration khaigani inge tamong nai de nirok login candidate click ma khainai yang tei ne nione login candidate khai hangke nione je sakang pilau khaijak hangke email id box adi te password box adi haike nirok login khaige apply khaimanai inke wasipa khaijia khong hangke nirok new candidate registration here click ma khainai haike khaila hangke or jago hai details rok kisama box anai candidate name te mobile number rok email id haike ma box age generate OTP go click khai hangke OTP ro box age ma khainai inge faide tabo new registration khaibi jak hangke baike khainai bono kisanai neline inge sakang pila tabo ne email id te password box age ma ronai haike box age pai mani pore ke login khaide I am not a robot click ma khainai or box click khai mani pore ke login click khai login click khaila hangke tabo page open nai inge amno tabo card khai ronai haike card khai mani pore ke tak job jenio ni apply khaimani bo hairok oro jaga thung details nukjangnai inge taboni rok apply si khainai inge alka apply khainai tisimpro ni inspector election inspector ni na apply khainai la hangge apply new advertisement no click ma khainai new advertisement go khaila hangge ni tabo apply khaijanai je tak job notification cholai tongmani bo oro jaga go phunukjak current recruitment opening inge tak tamatama tong bo hairok ni bagai bo oro jaga nukjangnai je Tpsc ni tei najak mani inge notification sokai mani inge oro jaga go apply khaimani rok thung oro nukjak inge Directorate State Council of Educational Research and Training Group A gazetted bahani education department ni go tong bo 15 July jara last date ni rok kono go apply khaike khaimanai inge miscellaneous post election inspector group C non gazetted inge pone last date ke 28 July 2023 jara apply khairoi mana inge ni bai ke apply khaine inge tabona de ni login khaibi pai mane pore ke apply here ro click khaide apply here ro click khaike tak apply khaimani sinaita inge ni oni sigang pila je khaimani registration khaija inge te mungsa box aga naya ta fill up khaigani inge or jaga naige thung thik de tong bo hairo kisa se khaigi nai de bon pore ke eke umai ke naige
details no kisa naige haike tabo save and next o click hainai haike save and next o click haimani pore ke tabo nadi village rok or jaga thung details or jaga rok tongo ke same or jaga click hainai bon pore ke save and next o click haipinai save and next o click haipimani pore ke ke khaigi thangdi bon pore ke nirokni je apply khaimani online payment fee busung maronai bohai rokbo nukjanai lo payment khairok ke kaisana apply ngai thanai ta pro ke receive copy rokbo manai inge tak save and next o click haipignai haike tabok details qualification details rok tor jaga kisa box ajak tongo box ajak age ni sing box ajak inge tak ni ro box ajak ni te lada ke nangya kanai inge tabo save and next o click haipinai bon pro ke experience or jaga details box anai tongo inge bono next ro pinai next ro hangke tak photo signature rokbo or jaga automatic ne box ajak tongo inge tabo bono post no select ma khainai selection post select post khai hangke tabo election inspector ro click ma khainai bon pore ke bachelor degree ani recognize or jaga yes maronai bon pore ke bengali hangke tabo save and next o click haipinai hangke te tama so haipinai nalaina hangke tak must you have bachelor degree from any recognized university please enter details qualification details or jaga saya khongke nyoni bachelor degree ni si angani nangnai hisao hangke tabo apani qualification matching yang tongla hangke tak haine preview go click haipinai preview go click haipimani pore ke qualification details kisa box gai rofinai hangke or jaga bachelor degree hi marosnai ta bohai hangke tabo or jaga bachelor degree ni go select haisinai qualification details o brok to or jaga tamaisa bachelor degree no sa hangke o jaga degree hi nukhnani ro degree ni go click haisinai degree ni go click haimani pore ke ni tak stream suide pone pore ke stream box abai paimani pore ke result lo click haidi result lo hangke pass ko haike appearing ge nirok pass amo nyako hangke bo apply khaimao je college last year rong ke apply khaimao hangke last year pass year bopro nak passing yo bota year bopro pass khai hangke bono ma box anaita hangke box ai paimani pore ke mark hangke CGPA mahake ma tongnai noni CGPA ni percentage bosobo boma box anai bohaita hangke box ai paimani pore ke state select haidi bon pore ke board or jaga tama board ni tebo ma khainai hangke ma khainai ta ke select khaimani pore ke Tolao norok nukhna degree hi graduate hi maroliata degree hi ma khaisinai hangke tabo next o click hainai next o click haimani pore ke tebisa haine bone next roi ma thangpinai hangke tabo nirok nugui ma khana tabo ke page o ke apply khaima hata nadi nirok nugui ma khana ke ma khainai no degree ni ke ma khaisnai to jaga graduate hi ro hangke yakana degree hi select ma khanai degree no hangke rok ke busigi ma khana ke khailaidi hangke payment rong ke busung maronai na dengke 285 rupees maronai bon pore ke ke declaration o save khaiti bon pore ke payment o click khaila hangke trongni rong ni khaimanai hangke tangni rong ni payment khaila hangke noni apply ngai thangsinai ta ebo haike ma khainai 285.40 asuk amount brokno marohnai hangke tangni card bai rohnai hangke card details ba box anai card details box man pore ke expiry date of box adi year rok CVV hangke onklong ni number tongmani no kaitha digit tongo bono ma box anai hangke make payment no click hai hangke noni OTP sok pai OTP box age hangke apply sinai ta asuk jara tai hangke noni friends ono bo share khalai diam hangke tei brok bo siwi apply khaimana tei hangke
asuk jora tini friends song nani channel no like share subscribe khaigani tapoklaidi nirokom haike support khaigi tonglaidi ano haike si ani bwkha rok tei swrangwi basao asuk jora tini jotono hambai.